kanti ngithandaza kanjani? Ulona uthenga imoto, unyaka uzawuthenga imoto, ukhana inkosazana, unyaka uza inkosazana, usakha isitezi, kanti mina shembe ngithandaza ngokushela. Kanti lutho mhlawumbe umuntu ongeke ethunyana lapha kudame efana nje ivale ngumbane ashaya ikhona kancane kuthunye abanye abanali bengamaNazaretha iNazaretha ehlale enyuka ebusuku kanti laganwa inyoka thoma uthatha ingane wena uhambe yogana phela laba bantu abakhonza ukuthwala mgoma mabekhehla abafani nathi uyacaca ukuthi uyakhehla umkamkhulu ngoba ifika imali sifakwe blanket 4x4 thina lokuthi 400 esicawini hayi asefika nje yena athi bu ingubo ivele ihlanye ngani kanti ayazi vele esifini ayazi sengiyacela